Туғандар, мен дағы бір қырғыз кереметі болған Қошқордағы чоң тұзда жүрем. Мына үңкірде жүрем, тұз үңкірде. Мына жері, шу жерге келіп, физарядка жасап, мына жерде жатқандарчы. Телевизор көріп отырышат екен. Мына тұздар, мына баяғы біз моншадан көрген тұз. Мына баяғы моншаға барғанымызда тұз комнаталары болады ғой, ошол тұз. Мына ошо тұздың ішінде баратам азыр. Туштарым бар тұз. Астымда тұз, үстімде тұз. Мына тұз. Ох. Сыртта азыр 30-дан жоғары, температура 37. Мына içinde 8 градус екен. 8 градус. Мына оменен 7-ден ертеменен 7-ге ушерге келіп жатса. Мына ушундай комнаталар, кроваттар. Кечки 7-ден ертеменки 7-ге чейин ушул жерде жатат экен. Туз кадимкидей сезилип атат. Мына ол ошо туз көлдүн ичиндеги, туз үңкүрдүн ичиндеги мындай кичинекей көлмө экен. Караңгыраак болгон үчүн көрүнбөй видеого кандай түшүп атат. Мына көл экен, үңкүрдүн ичиндеги көл экен. Тартыш бирак болуп атат. Мыналар бүт туз. Үстүлөр туз. Мына үңкүрлөр. Бул жакта лабиринттер бар экен, лабиринттер. Asar. Mına komutalar. Şu yerde. Bu yerde 4 orun ekan, 4 orun. Tuzlu deme alıtam. Burada özünce son. Buradan könügülörді жасаса, esau demalı könügülörді жасаса, şu tuz menen ufmuş bolğudaydı. Buna Қошқордун чоң тузунда bir jumadan beri jatasызбы? 10 gün oldu. 10 gün oldu. Qanday boldu endi? Endi bul жақсы eкен да, mına tuz demalı жеңил болуп калат экен. Tuzdun иондор кыска сөп көзгө кирет экен, ыстат экен, кекиртеги ыстат экен. Ошонтип дарылайт экен, какырыктарды чыгарат экен. Мен демал албай келдим эле, бир топ жеңилдеп калдым. Менен башка дагы өтө көп кишилер болот экен. Өтө көп. Бул жерде Россиядан келишет экен, Казакстандан келет экен. Bir neçe жолу, 4-5 жолу келгендер бар экен. Бул жерге 1 жыл келгенден кийин ошо кышы менен оорубай сыркабай чыгабыз деп бала чакасы менен келип дем алгандар бар экен. Ошондой туздун касиети. Негизги кайсы оорулар көп учурады бу жерде сизге? Бронхит, бронхиальный астма, аллергический астма дегендер ошолор дарыланышат экен көбүнчө. Ошондой оорулар айыгып кетет экен бул жерден. Ошон үчүн Бул жерде мына үңкүрдө, ушул туз үңкүрдө кечки 7-ден эртеменки 7-ге чейин жатасыз. Кечинде 7-де келесиз, эртеменки чейин ушул жерде физиорядка ойнотот, анан
tuzdu çanglatat biraz spesialni komnatalar var. Şu mene dem alasız. Ertemeneki jetiga çeyin şöyle jatasız. Uktayız. Ertemenen jetten başlap kechki jetiga çeyin tömön jakta тоже